Dođi da te čujemo. Ajde da čujemo. Evo, uružbirao sam. Odlično. Bez obzira što nema kvalifikacijske oznake i urudžbenog broja, ne. Imam tu datum da su primili, ne. Mislim, tu je trebalo pisati koji je broj urudžbeni i tako dalje, ne. Međutim, plus to sam dao još jednu izjavu svezi toga zbog čega, di sam naglasio da sam prije mjesec i po dana isto tako urudžbirao i vladi, i saboru, i ministarstvu pravosuđa, međutim nisam dobio odgovor. A dobio sam u tom trenutku kad sam za to urudžbirao sam i za Lisabonski sporazum, tražio sam prevod. Tu sam dobio odgovor, znači ako sam dobio za ovo i za ovo sam trebao, koji govori da vlada ni sabor nemaju prevod Lisabonskog sporazuma, a isto tako znam, dobila je udruga Volim Hrvatska da nema ni ministarstva pravosuđa i europske integracije. Oni nemaju prevod Lisabonskog sporazuma. Nemaju prijevod Lisabonskog sporazuma. Pa viš da ovaj nije znal, ministar Jandroković nije znal koja poglavlja su otvorili, koja su zatvorili.